tugona kuburana ungumania ni ma arwiriri ma ituro itiganite aria rubonge ruru rurenda matikabitukio gugakorwo kithurano-ini twerekeire gukirikana mari na gatithio. EACC in their report indicated that they are conducting further investigations on some of the aspirants and will avail more information and as when obtained. Uria wari gavana wa Nairobi na araburana giturwa kia gavana Mombasa na tigiti wa Wiper Mike Sonko uria araburana giturwa kia gavana wa Nyeri Thuo Mathenge na uria uramereria matagiturwa gia seneta wa Kiambu Karongo wa Thang'wa ni gatagati-ini ka aria marito mao mabingiriirio nja wa kithurano gukirikana Sonko na Karongo magereire mitaratara ya kubaguro na Thuo Mathenge gukirikana ndakinyanirie ikiro cia kithomo kia gavana. Na ithuĩ maratathi maitũ mothe tukimwonia degree iri haha. Degree one ya Thuo wa Mathenge neno twathomira tukigraduate 2019. Koguo ithuĩ tutire na thina uhoro wa kindu gitagwo githomo. We are already qualified kurugama giti kia governor thiini wa Kenya na Nyeri County. IBC yugite aburaniri 55 maituro itiganite mari na masira igoti-ini na kuona masira mao matitwetwo ni igoti mari na mweke wa gugakorwo kithurano-ini. There are 1 presidential candidate aspirant, 12 gubernatorial, 5 senatorial, 1 county woman member of the National Assembly, 12 members of National Assembly and 24 members of County Assembly. Adu igana rimwe ria 66 aria nao matungataga wabici-ini cia muingi na matathingatirie watho wa gutiga wira gukinyira tariki 9 mweri wa keri onao ni meiketio itari-ini iria gukaga kuburanira itura cia uteti. However, this requirement does not apply to elected state officers currently serving as they are protected by Section 43(6) of the Elections Act. All elected state officers need not resign because they have a protection under Section 43(6) of the Elections Act. Ciama iria ciebereirio aburaniri ma iturwa riu cire na mweke wa gucoka metha-ini gugacagura andu angi aria ciekurugamia kuburanira iturwa ici. Ona kuri uguo amwe aria maiketio nja ni mang'ethanirie na itua ria IBC. Karongo wa Thang'wa akiuga ekuthie igoti-ini kuonania ati mubango wa kumubagura utiakinyanire na Thuo Mathenge akiuga ena digiri ya wonjoria kuma university-ini ya Presbyterian. Koguo nie ndinama ati ithuĩ twina document iria ciagĩrĩire na twina document iria ciagĩrĩire muthenya wa Monday that will be on 6 nitugacokia maratathi maitũ kuri returning officer wa Nyeri. Thutha wa kwamukira riboti kuma kuri rubonge rwa kuburana mitugo na ungumania, komishoni y'ithurano mibaka yugite kuri gicunje kia arwiriri ma ituro itiganite matakengira thiini wa kithurano kuona angimena masira igoti-ini angi gukorwo matakinyanirie ikiro cia mathomo ona angi gukorwo manatungata kiobo. Ngiribotera Inooro TV, Debo Mass of Kenya, Njetago Masi wadia wa Muriithi. Niaje?